Austrijskoj carici Mariji Tereziji i Bečkom dvoru bilo je jasno da je Turska i polovinom 18. veka još uvek opasna i jaka država koja može da nanese zlo južnim granicama Austrijskog carstva. Zato se pristupilo polovinom 18. veka formiranju jedne posebne vojne organizacije, takozvane vojne granice, koja je trebala da obezbedi prilaze Dunavu, a trebala i da omogući bezbedno naseljavanje kolonista u ove krajeve koji su polovinom 18. veka bili gotovo opustošeni. Ceo južni Banat je bio pust. Graničari su u prvom redu imali da budu živi zid protiv Turaka. Sa Srbima Bečki dvor je dobio mnogobrojnu, odličnu i jeftinu vojsku i prirodnog saveznika u borbi protiv Turaka i Mađara. U mirno doba graničari nisu primali platu, ali su uživali zemlju i sami sebi nabavljali odeću i obuću. Vojna granica smatrana je kao vlasništvo carske kuće. Stanovnici u vojnoj granici živeli su kao i drugi seljaci, ali pod vojnom upravom. Nosilac vlasti bila je vojska, odnosno vojni zapovednici. Granica je bila podređena direktno caru, a vrhovni nadzor nad granicom vršio je dvorski ratni savet u Beču. I tako je krajem 1764. i početkom 65. godine formirana vojna granica na ovim prostorima i formirana 12. takozvana nemačko-banatska regimenta ili puk sa 9 kompanija ili četa. Sedište puka ili regimente bilo je u Pančevu, a čete, kompanije su bile sledeće. Jedna srpska u Gornjoj Varoši, druga nemačka u Donjoj Varoši Pančeva i po selima u Jabuci, Sefkerinu, Starčevu, Omoljici, Brestovcu, Pločici i Kovinu. I tako je naša varoš postala vojnička i bila je vojnička varoš preko 100 godina, jer je vojna granica ukinuta 1873. godina. Prvo doseljavanje kolonista počelo je već te 1765. godine i grad je već počeo da raste jer je bilo dosta oficira, podoficira i uopšte sve te logističke pratnje koja je bila obavezna za jedan graničarski puk. U dnevniku Minoritskog manastira vredni sveštenici su zabeležili. Od 1765. godine otpočelo je intenzivnije naseljavanje ovog graničarskog područja. Sa svih strana carstva slivali su se u naše krajeve raznorodni doseljenici, koji su govorili različitim jezicima. Prvo su se doselili Nemci, isluženi vojnici i invalidi. Prvi komandant novo osnovane 12. nemačko-banatske regimente bio je pukovnik Jovan Gurecki, plemeniti Kornic. On je bio komandant sve do 1773. godine. Počela je izgradnja novih zgrada u Pančevu, pre svega za vojne potrebe. To su kasarne, to su provijantni magacini, to su prostorije za štabske oficire i podoficire i naravno najvažnija zgrada u to vreme, a to je zidana od čvrstog, solidnog materijala, zgrada u kojoj će stanovati lično komandant puka. Takozvana kuća sa sunčanim satom. Vojna vlast imala je da se brine o svemu. Čim se rodi muško dete, njegovo rođenje se zavodilo u pukovske knjige i u celom svom životu graničar nije mogao učiniti ništa značajnije bez odobrenja puka. Kompanije ili čete su teritorijalno obuhvatale obično po nekoliko naselja. Na čelu kompanije nalazio se kapetan,
koji je odlučivao u građanskim, političkim i sudskim stvarima. Kompanija se sastojala od 250 sposobnih vojnika. Za vreme rata obično su 3 bataljona 12. puka odlazila na bojno polje, dok je 4. ostajao u Pančevu, pre svega zbog kordona. 1768. godine car Franja Josif, koji je bio suvladar ili savladar sa svojom majkom Marijom Terezijom, prvi put je proputovao Banat. Banat kao svoje lično carsko dobro. Tom prilikom, to je bilo 7. i 8. maja, boravio je u Pančevu i odseo je, prenoćio je u gostionici koja se zvala Kod 3 sekire. To je gostionica koja se nalazila u zgradi gde je dugo godina bio bife sport, koga, nažalost, više nema. Bileker beleži, car je prema njegovom dnevniku našao da je mesto lepo i da treba da se bolje utvrdi. Međutim, stanovništvo Pančeva na njega nije učinilo dobar utisak. Prirast je tada bio vrlo jak. Starom stanovništvu su baš bile pridošle i nemački, i srpski, ratarski kolonisti, zanatlije i invalidi, neoženjeni i sa familijama. K tome su došli srpski, jevrejski, turski trgovci iz Preka, s druge strane Dunava. Tada je Pančevo bilo pristanište za najveći deo vodenih saobraćajnih sredstava, za lađe i splavove koji su nemačke koloniste doneli u Banat dole niz Dunav. Beše to šarena mešavina sa budnim životom. Nije ni čudo, dragi Pančevci, da je car Josif u svoj putnički dnevnik pedantno zabeležio: Pančevo, lepa varoš, ali puna svakojakog i svakovrsnog ološa.